Pozdrav društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas nastavljamo točno tamo gdje smo stali u prošloj epizodi. Znači, stigli smo do ovdje i imamo dva pištolja još uvijek. No. Ajde vam pa radio. Op. 6 od 100. Ovdje imamo 16. Idemo mi da nađemo malo ovih žutih kaplica prije. Zaradi zelenih, što nam daju veći health. Ok, space, ok. Znam na pamet šta piše. Ok, stavljamo. Ovdje je jedna gore, stvari ispod. Skoči, tako je. Si! Uvijek ima dođe sa svojom ovdje nikad nisi tako može napustiti. Ovdje dole da bude jedna. A nije. Uf. Treba sam sve još spuštiti. A je, ovdje, evo. Ok. Ko ćemo ko? Ajde, hoće. Idemo do druge. I usput ćemo naći još koje možda. Znate što sad kupio? 50.000 za pol. I jedna vam je ovdje vidite. Sašmara, mrtvici. Ili ćemo 500. I jednu žutu, bijelu stvar, kako hoćete, ne, žuta ipak. I onda ovuda, i onda brzo space. Ja, nisam uspio. Dobre, idemo samo probati. Neće. Znači nešto da ne bude. Evo ga, to je to. Idite i ovu, i to je to. I skačite dole. Tamo. Ok, idemo i tu staj. Danas idemo na ove dvije misice koje vi ste vidjeli dole u kutu. I tu su ove zvijezdice. A to su misice danas. A to ćemo se reći brzo. Pa ćemo da nastaviti skupljamo. Gdje tamo. Ceste. Ok, parkiramo se na sve ceste. I hold F. Ok, enter. Gema. Ok. Idemo. Odmah jest. Klik. I pusti. Opa. Sam headshotovi pada. Već ti poletati. Dole ostavim. Ok, još jedna. Znači, pjesmo breslet. Dole. Municiju. Spicy move. Finish. Ok, 900. Valjda imamo. 3000 minimo, da, 2000. 2976. Ok. Nastavljamo točno tu da bismo stali.
I 3000 i šačmarica jedna velika. Još 3000. Odlično. Idemo na još jednu zvezdu. 5 minuta već snimimo. Odlično. Pokupiti. Odlično ćemo biti bombe. Odlično, onaj pištolj koji ja najviše vodim. Idemo hold da enter. 400 moramo kupiti, ali mi uvijek najmanje na 5-6. 800, 900 mi treba sa ovo. Bombe kupiti 2. Otvoriti još jednu kutiju. I dobiti opet sačmu. Što sad nema nijednih kola, jao. O, ima. Aj, sviraj. Bežaj. The walk will do you good, lard ass. Beži. Ćao. Spicy move. Ćao. Opa, još neki šok. Leži dole iza svih materina. Novi sjako. Dole. Hoće to biti to? Da, to je to. Uzimamo kola i begamo nazad. $5.000, kao što sam je rekao. Zdravo, mi gotovi. I može biti nikak. Ok, imamo 2 sačme, dobro. Ok, da, pazite. Da, 2 sačmarice. Pa idemo još na ovu misiju u dvorcu ili ne. Ćemo ih 500 i koliko nam šteta? Još samo jedan treba. Još samo jedan. Idemo u kola. Idemo da nađemo još ovaj jedan, što nam treba da bi bili maksovani sa malo više efekta. Kako bi ovo bio drift, odlično. Idemo. Vidi šatu rajnu. Opa, 3000. Opa, 500. Ok. Idemo sad za 10 treba za ovih. Još ovih dobrih. 49 metara.
Vidimo samo da vidimo da li je ona tamo. Maksimum health. Popnem sliku na glavu, Možete samo postaviti panika to. 3000. I to je to. Našli smo bazukicu, našli smo bazukicu. znam nisu popnem primjene na njih. Idemo tamo na glavne misije i onda To je tako. ćemo da završimo klip. A prvo idemo da nađemo još tu jednu koja nam treba. Znam točno gdje bi trebalo da bude. Sad ide, da bi trebalo da bude. Mi se ovdje parkiramo. Ovo ima 6 timova. To je to. Maksimalno uzmano. Max health piše. Nisam grad. Evo, malo sam maksovao health. A on postoji. Ovo ima 9. Evo ovdje još jedno oružje ako se ne varam. Meni najniže ikad je. Tu bi trebalo biti. Da. A najniže moguće, osim To prikupiti. A, osim 5. Ajmo se kupiti tamo. Vidite, ne možete plivati. Vidite, evo još ćemo jedan put. Evo vidite, unazad vidite. Ništa ne djelam. Vidite, moca ovo znači sad. Znači ne možete plivati. Sve, možete ali sami izaći. Ok, drugari, ovdje ćemo nastaviti. Hvala svima što ste pogledali ovaj klip, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada jedan veliki pozdrav.